Nā, hei whakapua ki mai i ona whakaaro e pāna ki ngā take tōranga pū o te wā ko Kelvin Davis, māngai Māori o te rōpū reipa. Tēnā koe, Kelvin. Kia ora, Scotty. Pēho whakaaro ki tēnei rōpū hou o Hone Harawira. Meriana Pittman, Annette Sykes, Angeline Grinsell, ko etahi, kua tahuri ki te tautoko i tēnei rōpū. He tangata pai wera, horeka oku raru kia rātou, engari, ko te mea nui kia au e maumau taimana rātou. He ingoa nōku mō taua pāti, ara ko te moa pāti, te mea hei a tērā tau ka pera rātou i te moa, ara ka ngaro haere. O rite ana wedei pāti, he maramara no tētahi pāti atu, ka memeha noa ka haere, ka pera ia Māori Pacific, ia mana motu hake, kei hea aua pāti i nāenei, kua ngaro. Nā reira, koe tāku ko tēnei pāti, te ingoa tika mō rātou ko te moa pāti. E hoa kei te whakatere ake a hone i tēnei rōpū ona, a te rāhoro e tū mai nei, he kino tēnei rōpū mo te rōpū tōrangapū Māori, engari he pai mō koutou nei, te mea ka wehe rua i a rātou te pōti Māori. Tikana tēnā, he mea pai tēnei mō mātou te rōpū reipa. I te mea, tikana, ka wehe te pōti, pera ia mātou i rote te tai tokerau, e ronga ana hau, e hoha ana ngā tangata o reira, o te kāinga i ngā piki me ngā heke o hone me te pāti Māori, e huri ana rātou ki a mātou te rōpū reipa. Nā reira, he mea pai tēnei ki a mātou. He Māori tāua, he wahanga o tō ngākau e pauri ana, kia kite ake i te Māori, e pakanga ana ki te Māori? E hara tēnā pai ana i te mea me mahi tahi tātou katoa hei hāpai i te iwi Māori. Engari, i rote te ao tōranga pū, me he mea ka heke rātou, ka piki mātou, ka heke mātou, ka piki rātou, ko e te ao o te tōranga pū. Me kōrero taua mo te petihana, ko tukuna nei ki te roia ahurei o te motu. Kia ukuia ngā haumene ki runga i te tekau mā waru i mauheretia mo te whakatuatea i roto o rua ātoki. Kei te tautoko koe i taua petiana? Tuatahi, aroha te kia rātou kua mauheretia. Engari, he kaupapa tēnei mō ngā prihimana, nā rātou i mauheretia wenei tangata, kei a rātou o rātou take. Ahako te aroha mō ngā whanaunga no tūhoi kua mauheretia, he take tēnei mō ngā prihimana, he kawe ki ngā kōti. Ko tāku hihia e pai ake mo te kia rangona horekau ma te kaiwhakawa ana he, engari ma te rōpū, te jury, me ki te jury. Nā reira e pai ake tēnā ahuatanga kia hau i te kaiwhakawā tokotahi ana noiho e rangona tēnei kehi. Me te hea ki ngā whakapai, kei tāta tirohia ake a te whānau apunui e ngā prihimana i tēnei wā pēho whakaaro ki tērā. I nā tūpono uru tomotia te rohe o te whānau apunui e ngā prihimana, pērā i tā rātou mahi i roto o rua atoki. E āwangawanga ana a hau ki te rangana tēnā tuāhuatanga i te mea ka huri ngā prihimana ki te tirohia i te whānau apunui mā wai muri atu, mā mātou o te tai tokerau, i te mea he porotehi ana wetahi o te whānau i te tai tokerau, i tēnei tuāhuatanga ara te rapu i ngā hinu kei raro i te papamoana. Nā reira, me tino tūpatu o ngā prihimana kei huri, kei raruraru pēa i ngai tūhoi. Ia tātou e kororo ana mo te whānau apanui. E ai ki ngā kōrero i pai mai etahi korora ki uta i te rānei. Me te whakapai anō ia a te hau kāingara tērā pēa i raru ngā korora nei. I ngā mahi a Petrobras e kere nei i te takere moana i te rohe o rau kumara. Kei te tautoko koe i te whakahea te whānau apanui i te rāmahi a Petrobras? Koe te mea nui, horekau mātou i te tino mōhio ngā āhuatanga katoa e pāna ki tēnei te rapu i ngā hinu kei raro i te papu moana. Horekau mātou tātou i te mōhio mehe mea ngā Petrobras tēnei raruraru ki ngā korora. Engari, horekau tātou i te mōhio nā reira, tāku whakapai me whakatūhui te kāwanatanga kia whakamāramatia ngā āhuatanga katoa ki ngā whānau, ngā hapu, ngā iwi, kia mōhiotia whānau i tātou, kia tino taia ai te āta whakarite a wenei āhuatanga. Kia wana mihi ana mata o te karareki a koe, mo tō whakawātea mai a koe i tēnei wā, ki te whakatakoto mai i enei kōrero miharo au. Tēnā koe. Kia ora, Scotty. Kia ora rā.